khovel puma sovereign state ziarang engamozat awma khovel mun sang-sanga state za som kwa panga chu sovereign state anni United Nations hi kumsang khazakwa le somli panga adin international organization ania tuna hian ramza som kwa panga omchinga member state za som kwa pathum anom mekbok UN le anatho hi adin tu chartar thil tum le thubul temhanga kai hruai ania UN hi kumtam tak chung chu khovel danglam chak tak nena in mil turin alo thang chho zela khovel nam tin te in sui khom na mun pakhat har san na inang tlang te soi ho na le mihring zong zong hlong na tur thumun in sem tlan dan tur zon chona mun ani bok heng ram sang sang te hian ramri mu mal tak nein an ramri chin te chu uluk taka thlirin an hum hal tlat thina ramri chin in za saklo na le in la khek sak tumna om jeu chuan in do na in azui wat thin bok ram hausa deu le mani ramri chin ngai poimo apiangin an ramri hum halnan ramri hung na chu ngai poimo bera an nei thin border fencing chu border burial border fence mo ti ania chu international border kalemo abula kalemo ramri chin thler felna ania chu tiang dal tu chu ramri ven himna ta na siamani tlang pui chu dan lova pem lut mishinga sum don na le smuggling ti tom na tan tia siam ani thin kumsang ni le somni pakhat December tha thleng khan ramri hung hi heng ram sang sanga hian awma North Korea le South Korea Hong Kong ate awma South Africa le Mozambique ate ai gupta rama Kuwait le Iraq ate Spain ramtan Uzbekistan le Kyrgyzstan ate South Africa a omte Turkmenistan le Uzbekistan ate Uzbekistan le Afghanistan ate Botswana le Zimbabwe ate India Saudi Arabia le Yemen ate Brunei le Limbang ate Kazakhstan le Uzbekistan ate Bulgaria ram le Saudi Arabia le Iraq ate Hungary ram ate chuan Macedonia le Israel te Belize le Guatemala in kara te hian in kharkhip tura ruwa man le adang enge mozat ombok Costa Rica le Nicaragua ate Thailand le Malaysia le United States te po ani ram then khat ramri hung na siam mek anoma chungji nga chuan India le Bangladesh te po atel India le Myanmar ate Iran le Pakistan te Ukraine le Russia te anni Poland le Belarus in kumsang ni le somni pakhat khan dan lova pem lut te vena tan ramri hung hi an puanga Dominican Republic le Haiti point kumina ramri hung chu an puang bok Pakistan le Afghanistan ramri hi kumsang ni le somni pakhat khan siam ania Greece chu Turkey border po ti zau ani bok Free movement regime hian ramri sir le lam India le Myanmar ramri bula cheng namte chu ram dang chunga kilometer som paruk thleng visa nei lovin anin kalpo theina mi puiding na chan vo chu ania kar ni thleng anom theibok kumsang ni le som pariat khan Prime Minister Narendra Modi nuaya kalpui ania tuna om da nanga visa le passport telwa lu theina hi free movement regime chu ani FMR hi ramri le lam le lama om chung kwa khotlang le nam inzom na nei namten anmi te ne na inzom na an nei that theina tur system thataga siam theina na ruwa man ani bok January ni som pakwa sang ni le som ni pali zir tom ni khan Union Home Minister Amit Shah chuan Union Sarkarin tuna Indo Myanmar ramri ngai tu om tak chu hung veka thenom ram ne na free movement regime FMR ti top arel ti gauhatia officialin apuang lok to kha ania India le Myanmar hian Marchak State Manipur Mizoram Nagaland le Arunachal Pradesh a kilometer sangkha zaruk le somli pathuma thui ramri ania he ramri ngai tu om takhi Manipura hian kilometer som chau hung ani India le Myanmar in land border crossing chungchanga in remna an siam nuwa
kum sang ni le som pariata Myanmar ne na anin rel bol na free movement resign mang chuan ramri le lam le lama cheng mi pui te chu ram dang chunga kilometer som paruk thleng visa nei lovin anin kalpo ton theya kar ni thleng anom theibok sentarin Myanmar ne na free movement resign ti top atuma wagin state sarkar te civil society te kan buai hlea India le Myanmar ten ramri pel chungchanga in remna an siam nuwa kum sang ni le som pariata Myanmar ne na FMR hi siam ania FMR ti top le ramri hung ani to do na wangin ramri pel atanga India rama lolu ta piang tan visa lang nge tur ani to do na ni kum sang ni le som pariata FMR siam ni khan center chuan mishing te kal theina tura ruwa man na siam the ani ti in alo sei to bok hei hian heram ribula cheng te zalen taka an kal ton the tura dingna chan vo om to te chuan regulation le harmonization asiamol samang ati wang ania heram ribula nundan pa nga ya in thak heram ribula nundan pa ngai a in thlak dang lam zel chu pomin sarkar chuan ram pani te in kara sum le pai le khotlang in kalpona ti punba ka khotlang in pona ti punba ka hian ram ribula cheng nam tam zawk zalen taka kal thin te dingna chan vo chu ahum him don ti alo sei to bok chin state of Myanmar a cheng Mizoram ne na in kungkai chin mi te chu Mizo le Manipura kuki zomi te nen nam khat kan ni la yin Myanmar a po naga mi pui tam tak anoma atam jok chu naga self administer an om free movement resign hian India le Myanmar ram ribula cheng nam te chu asir le lama ram dang chunga kilometer som paruk thleng visa nei lovin akal theya kar ni thleng anom theibok kum sang ni le som pariat khan Narendra Modi sarkarin ek is policy akal puya tangin man tran ania Manipura boy thleng mek clearin Manipur chief minister N Biren Singh chuan nikum September sang ni le som ni pathum khan FMR hi ti top torin central ne na angen to ti asoi to bok dan lova pem lu te allo lu le ram ri kal tlanga mihring shalna ol sam tak ani thua soi bok Manipur sarkar in India le Myanmar ramri sil ani theinan na sataka ma alak lain Mizoram le Nagaland na sarkar le civil society de chuan do dalna kanlan tirani he thil hi ruaman ani tho report a chuan hu loka Mizoram chief minister Lalduhawma'n chuan prime minister Narendra Modi le external affair minister S J Shankar te Delhi ya alo muta hemin hu hian media te hna India le Myanmar ramri chu British Southern ramri min siam chop sak barlui ramri ania wangin pomjam the ani lo thua soi India hian kum sang ni le som pakwa July tha thleng khan Bangladesh ramri kilometer sang ni zariat le pathum zeta thui fencing asiam zo to tin oga sang ni le som ni pakhat thleng khan kilometer sang thum za le somli pakhat zeta thui fencing siam to ani to bok feasible strait la om te chu fencing siam zo alani lawa Prime Minister Narendra Modi sarkar chuan India le Myanmar ramri in hong chu barbet fencing manga hum hal ani tur thu arel ramri pumpuya hian India le Bangladesh ramri a kan neyang hian barbet fencing om don ani atibok Home Minister Amit Shah FMR ti top ani tur thu alo soilok to le Manipur CM Biren Singh ngen na chu Home Minister letter number 1/76/2024 BM 2 December ni somni pali sang ni le somni pali angin ti top ania FMR in kai shroina thara alo chuak tamia mai hetiang hian India mi emo Myanmar mi emo tu po ram dang mi helai border atanga kilometer som huam chunga omte border pass dil kherangai lova in tlopo phalna FMR kilometer som paruk ti kha tuna chuan kilometer som chawa hla anin lu chua ton thei to don ani Myanmar lama tanga India ron lu temo
India lama tanga Myanmar lama lut tur te nationality residential certificate le document te chu Assam Rifle hovin border check gate a an lo check thin dona ti chuan Assam Rifle te hian Mizoram le Myanmar ram ri kilometer zanga le som paruka thuya hian border check gate mun som thum pathuma an siam don ani hei hi border fencing an siam zon hu zela po kanin kalpona tur nei zat ani chhozel to mel heng border check gate a te hian Assam Rifle ten mani ni na ti chian na biometric ID an lo siamanga chu ID ka chu Mizoram chung kilometer som huam chunga chau anom chunga tan kol tur aniang Assam Rifle ten pass an pek chu ma in Mizoram chunga nisari chung anom na tur address adik reng emti Mizoram police ten an lo verify masapot tur ani boka Mizoram police checking an paltlang lenga chu ba ka medical fitness health checkup an paltlang thin to don border pass ka thi mi pakhat tan pakhat chau zel pek chua tur ania no pangtan pass pek chua phal ani don lo an nuai mo pa te ro in an hruai thei ani fa te pathumaya tamtan pass pek phal ani don lo border pass nei ni sari aya re cham tur tan ram ria tra kilometer so maya thui lo lui phal anilowa lut lui te chu foreigner ek sang kha zakwa le somli paruk section som pali manga shem thei ania kum nga chung lung in ta ne mo poisa cho ye mo apan hia shem ve ve thei ani bok ramri hung le FMR hi ngai fin ol tak ania ma se ngai fin chi ani lo thil sang dai ani FMR hi chu ramri shul ton tona om mi puite in po tona tura zalen na ania ti top ani ta hlau maya ramria om mi puite har sanna nasadak athlen nge yang ramri hung vek ani huna phei chuan a hreom viau don ma se ramri hung bi khi chu a thaber chong ni na lang a chan chu smuggling mishinga sum don na human trafficking drug tol rok ral thuam tol rok dan lawa ram dang mi lo rok le sum don na bol hlo tak tak lo dan na na tangkai hle siam lui Mizoram khan ramri hung torin central sarkar anor ngara Manipur CM Biren Singh le Assam CM Himanta Biswa Sarma tenen anchang rual ang viawa ZPM Ministry a CM tharin mi pathum do dan anhe talo ni na lang FMR le zel ti top alo ni le ta hi chu Mizoram CM hian sarkar lai puya hu hang anei lem lo hle ni in alang bok Mizoram CM hi Manipur CM in central sarkara atlatum lo zawk hle ti alang chiang ta viau mai lom ni tu party big ma tan wang nilovin ZPM Ministry thar malang megna smuggling le rui hlo ral thuam tol ruk ti bona na thaber pakhat chu ramri hung chua vek hi ania Mizoram state ramri po hi in hialna border dispute kallai ommia lo seng chuan barbet fencing manga uluk taka hung vek ni se Mizoram sarkar malang na chanpui to thatak ani le zualang chu wangin sarkar lai puin Myanmar ramri hung atum me khi I he lova kan pompui a thale zong mai thei choti rualin FMR hi chu lip tel lo sham se adu omte lul nen kan siam hian ni kum sang ni le som ni pali lama Maryland USA a zo na thlak te ma athu soi te kha amang hil zo ta em ni le engtin nge FMR kai hruai na thar chung changa hian ma alak zel dol le Myanmar lama kan zo na thlak sikul nau bang zanga vel jette har sana to mek te hi sut kian sak avapoi mo te lulem engpo ni se uluk takin ilo thlir zel phot mai te ang